hari wigeze gusaba umubyeyi we ngo baze kunsura, bansanga hano mu office, atakora iki? Undi aramubwira ngo ndeberera inzuki. Ni umuryango wubashywe mu Rwanda kandi nibyo koko ni umuryango mukuru w'igihugu. Nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari nawe ukunda kugaruka mu itangazamakuru n'umufasha we Madame Jeannette Kagame. I was born here. I grew up in Uganda. My wife was born in Burundi. We met in Kenya and we are here. Ni kenshi nawe akunda kugaruka mu itangazamakuru bitewe n'ibikorwa akunda gukora bihura n'ubuzima bw'abanyarwanda. Urugero nko kwita ku burezi bw'umwana w'umukobwa no gufasha abatishoboye. Uyu munsi ikiganiro cyacu ntabwo kiragaruka kuri aba babiri gusa, ahubwo turagaruka ku kibazo kigira kiti ese abana b'uyu muryango babayeho bate? Ni ikibazo kibazwa n'abantu benshi bibaza uko abana b'umukuru w'igihugu babayeho, icyo bakora, ese bize hehe, mbese umunsi wabo buteye gute. Gusa abakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane nka Twitter ubu yahindutse X, rimwe na rimwe bashobora kubona amwe mu makuru ya Ange Kagame dore ko akunda kurukoresha cyane, ariko birumvikana ko hari andi makuru atajya amenyekana by'umwihariko kuri basaza be. Ari nacyo kintu tugiye kugenda tugarukaho, ari na kugenda usobanukirwa n'imirimo bakora, aho bagiye biga n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ngo hayi ikaze. Muri bo hari abikorera ku giti cyabo. Ivan Cyomoro Kagame, imfura y'umuryango wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame, wabonye izuba mu 1991. Uyu musore kumubona mu ruhame biragoye cyane ndetse n'igitangaza, dore ko no ku mbuga nkoranyambaga yagaragayeho mu gihe gitoya. Icyo gihe ari mu bambere bafunguye urubuga rwa Twitter bambere mu Rwanda, hari mu mwaka wa 2010. Ariko tweet yakoze cyangwa se post aheruka gukora niyo mu mwaka wa 2016. Icyo gihe yavugaga ku munsi wo kwibohora. Ibi bigaragaza ko adakunda kwishyira hanze cyangwa se gushyira ubuzima bwe hanze ahabona, gusa akaba akoresha urubuga rwa LinkedIn rukoresha n'abashaka akazi ndetse n'abagatanga. Mu nyandiko ze avuga ko ashishikajwe no kuzamura ubuzima bw'Abanyafurika by'umwihariko ahereye ku Banyarwanda, kubera amashuri yize kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yize icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubukungu, ndetse mu mwaka wa 2018 yarangije icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'ubucuruzi muri Carolina University. Ivan Cyomoro Kagame mbere yo kwiga amashuri asanzwe y'ubukungu yabanje amasomo ya gisirikare mu bijyanye no kurinda umutekano mu gihe cy'amezi 47. Bivuga ko yamaze imyaka 4 arimo ariga ayo masomo, aho yabyize muri West Point muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari rimwe mu mashuri akomeye cyane ya gisirikare ku isi, ndetse akaba ari n'ishuri rizobereye mu kwigisha ibijyanye no kurinda umutekano w'abayobozi bakuru b'ibihugu. Mu mwaka wa 2010 Perezida Kagame yagiye kumusura byihariye muri West Point, aho yahise asabwa n'ikigo kuganiriza abanyeshuri bakigaho, dore ko basagaga 3000, akabaganiriza ku bijyanye no kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu. Kuri ubu ngubu Ivan Cyomoro Kagame ni rwiyemezamirimo ukorera mu Rwanda ndetse no hanze, gusa biragoye kuba wamenya icyo yashoyemo imari ngo utunge urutoki ngo ni iki ngiki. Gusa bivuga ko ari umwe mu bashoye imari muri Equity Group. Gusa ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2020 inama y'abaminisitiri yateranye yemeza Ivan Cyomoro Kagame nk'umwe mu bagize inama y'ubutegetsi mu rwego rw'igihugu rw'iterambere RDB. Mu bihe bye by'ibiruhuko yakunze kugaragara ari kumwe n'ibyamamare bikomeye muri Amerika ndetse no ku isi muri rusange, urugero nka DJ Khaled, Drake, Fat Joe ndetse na Kevin Hart uheruka mu Rwanda, ndetse n'ibindi byamamare muri Afurika. Gusa ntabwo twirengagije ko ari umukunzi w'umupira w'amaguru, by'umwihariko akaba ari umufana w'ikipe ya Arsenal, ndetse akaba akunda umukino wa basket cyane ku rwego rwo hejuru, dore ko ajya no kureba imikino imwe n'imwe muri Amerika mu irushanwa ryaho rya NBA. Ngira ngo arabyumva neza ko ikipe ya Arsenal ayihuriyeho na se umubyara ariwe Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Hello, I'm Ange Kagame. I'm a happy mother. Ange Kagame Ingabire. Ange Kagame Ingabire ni ubuheta bw'uyu muryango
isi yose yamumenye mu mwaka wa 2014 ubwo yajyanaga na se Paul Kagame muri White House mu musangiro wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe Barack Obama na madamu we Michelle Obama. Si ibyo gusa kandi Ange Kagame akunda kugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga, urugero nka Twitter ubu yahindutse X, atanga ibitekerezo bitandukanye. Ange Kagame yavutse tariki 8 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 1993. Avukira mu gihugu cy'Ububiligi i Buruseli. Icyo gihe urugamba rwo kubohora u Rwanda rwari rurimbanyije kandi rukomeye. Birumvikana ko se umubyara ntabwo yari ari ku rugamba rwo kubohora igihugu cyari cyugarijwe n'imiyoborere mibi ishingiye ku moko no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Kugeza ubu Ange Kagame ni umubyeyi w'abana babiri, dore ko ari umwana wa kabiri mu muryango, akaba ari nawe mukobwa wavutse muri uyu muryango w'abana 4. Ku bijyanye n'amashuri Ange Kagame yize, yasoje amashuri abanza, yasohotse ari mu ba mbere mu gihugu, bitwaye neza mu bizamini. Nibwo amakuru ya mbere yamenyekanye, ahita yerekeza mu mujyi wa Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagiye kwiga mu ishuri rya Downhall. Asoje ahita ajya muri Smith College, aho yize ibijyanye na siyanse, aho yaharangije afite icyiciro cya 2 cya kaminuza. Ahita yerekeza muri University of Columbia, yiga ibijyanye n'imibanire mpuzamahanga. Iyi kaminuza ikaba iri mu mujyi wa New York, ikaba ari imwe muri kaminuza zikomeye muri Amerika ndetse no ku isi muri rusange. Ange Kagame yagiye yitabira inama zikomeye yaba mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Nko mu Rwanda mu nama y'umushyikirano akunda kuyitabira. Ange Kagame kandi afite umwihariko wo kuvuga indimi zirimo Igifaransa, Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda kandi neza cyane. Mu mikino akunda basket cyane, by'umwihariko akaba n'umufana w'ikipe ya Boston Celtics ikina NBA muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho mu mupira w'amaguru nawe ni umufana w'ikipe ya Arsenal nka se umubyara. Tariki 6 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2019 Ange Kagame yasezeranye na Bertrand Ngingoma, bambikana impeta y'urudashira. Gusezerana imbere y'Imana byabereye ku Kimihurura muri EFAC saa 4 za mu gitondo. Bombi bahamye isezerano bijyanye n'ukwemera Katolika kwa Kristo. Nyuma y'uwo muhango hakurikiyeho kwiyakira, aho abatumirwa bose berekeje i Rusororo mu Intare Conference Arena. Ibirori by'imboneka rimwe mu buzima bwa Ange na Bertrand byarakomeje, kuko nyuma yo kuva i Rusororo bahise berekeza mu musangiro wabereye kuri Kigali Convention Center, ukurikirwa n'ibirori byo kwishimira urugo rushya rw'abageni no gusabana. Nabyo byabereye mu cyumba cya Kigali Convention Center. Ukwezi kwa buki amafoto ya Ange n'umugabo we Bertrand yatangiye kujya hanze, basohokera ahantu hatandukanye, by'umwihariko muri Nyungwe. Kuri ubu ngubu Ange na Bertrand bafite abana 2. Imfura yabo yitwa Anaya Abende Ngingoma, wavutse ku itariki 19 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2020. Undi akitwa Amalia Agwize Ndengingoma, wavutse ku itariki 19 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2022. Aba bana bombi bahuza itariki n'ukwezi bavutseho. Aba bana ni inshuti zikomeye cyane na sekuru wabo, dore ko nawe yatangaje ko hari amazina yabise abihera uburenganzira n'ababyeyi babo. Ange Kagame akunda kumva umuziki cyane, dore ko akunda kwitabira ibirori bikomeye birimo umuziki, nawe akajya abyina akanyeganyega. Mu magambo ye yatangaje ko akunda indirimbo za Jay-Z, Asha, gusa mu byo akunda kurya yikundira capati cyane, amandazi ndetse n'isombe bikaba karusho, nk'uko yabibwiye ikinyamakuru Igihe. Mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri yabaye kwa 2 tariki ya 1 Kanama mwaka wa 2023 hagaragayemo abayobozi bahawe inshingano, harimo n'umukobwa wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ange Kagame wagizwe umuyobozi wungirije ushinzwe ubujyanama ku kanama gashinzwe ingamba za politike no gushyira mu bikorwa gahunda za leta mu biro bya perezida wa Repubulika cyangwa se mu biro by'umukuru w'igihugu, Deputy Executive Director Strategy and Policy Council. Captain Ian Kagame n'umwana wa 3 mu muryango wa perezida Paul Kagame mu bana 4. Amafoto menshi y'uyu musore yamenyekanye ubwo yakinaga mu ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 20, ubwo hari mu mwaka wa 2016 bakina n'igihugu cya Maroc.
Kapiteni Ian Kagame yavukiye mu Rwanda ndetse anakurira mu Rwanda. Ntabwo imyaka yizwi, ahubwo amashuri ye yayize, dore ko amashuri abanza yayigiye mu Rwanda muri Green Hills Academy, naho ayisumbuye yakomereje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishuri rya Deanfield Academy. Mu mwaka wa 2019 nibwo yasoje ajya muri Williams College, asoza afite icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'icungamutungo. Kapiteni Ian Kagame yinjiye mu ngabo z'u Rwanda mu mwaka wa 2022 ubwo yari asoje amasomo ya gisirikare mu ishuri rya Royal Military Academy Sandhurst. Akaba ari ishuri rikomeye cyane ku isi mu kwigisha amasomo ya gisirikare, dore ko riherereye mu Bwongereza. Ubu Ian Kagame ni kapiteni mu gisirikare cy'u Rwanda RDF. Ni ipeti yahawe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda nyuma yo guhabwa ipeti rya Suriyetona avuye kwiga mu Bwongereza. Muri Mutarama umwaka wa 2023 Kapiteni Ian Kagame yagaragaye mu itsinda ricunga umutekano wa Perezida Kagame, ndetse aka kanya akaba nabarizwa mu itsinda rishinzwe kurinda umutekano w'abayobozi bakuru b'igihugu, by'umwihariko umuryango wa Perezida ndetse n'abashyitsi bari ku rwego rw'abakuru b'ibihugu. Kapiteni Ian Kagame akunda gukina umukino wa basket, dore ko si rimwe gusa si kabiri yagaragaye akina mu ikipe ya APR Basketball Club, ndetse akaba ari n'umufana w'ikipe ya Arsenal ahuriyeho na papa we. Afande Brian Kagame ni bucura mu muryango wa Perezida Kagame, akaba ari nawe utajya ufana ikipe bakuru be bafana na papa wabo, dore ko we ari umufana ukomeye cyane w'ikipe ya Manchester United. Ntabwo bajya imbizi. Brian Kagame yasoje amashuri mu mwaka wa 2016, ubwo ndavuga ayisumbuye, ari nabwo yagaragaye mu ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 20 ubwo yakinaga n'igihugu cya Maroc. Amashuri yabanza yayize muri Green Hills Academy, asoza akomereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajya kwiga mu ishuri rya Deanfield Academy yizemo na mukuru we Ian Kagame. Agaruka mu Rwanda akomeza ingando nk'abandi bose basoje amashuri yisumbuye, dore ko yarari kumwe n'abandi basaga 300 bose bigaga hanze y'u Rwanda, ndetse umuryango we waje kumushyigikira mu gihe basozaga ingando. Gusa nyuma yaho nta yandi makuru ye igeze amenyekana. Byasabye ko bigera ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2024 nibwo Brian Kagame yavuzwe mu itangazamakuru nyuma y'uko yararangije amashuri ya gisirikare, binatanga ishusho ryaho yaraherereye cyangwa se ibyo yerekejeho amaso, agaragiwe na mama we Kapiteni Ian Kagame ndetse na Ivan Cyomoro Kagame, ndetse n'inshuti z'umuryango na ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza Johnston Businge bagiye kumwakira mu birori aho yari asoje amasomo ya gisirikare mu ishuri ry'ubwami bw'Ubwongereza rya Royal Military Academy Sandhurst. Iri shuri ryizemo na Ian Kagame, ndetse iri shuri ni ry'ubwami bw'Ubwongereza nk'uko twe tubivuze haraguru. Kugeza kuri ubu nta yandi makuru ye arajya hanze, wenda tuvuge ko yaba yarinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda RDF nk'uko mukuru we byagenze, ariko ikizwi nuko yamaze gufata amasomo ya gisirikare. N'amakuru twagiye dukusanya dukuye ku binyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda, harimo igihe.com, Kigali Today, inyarwanda.com, The New Times, no ku mbuga nkoranyambaga za Ange Kagame. Iyi ni Rwanda Trends. Ndagushimiye uwo dahema gukurikira ibiganiro byacu, nizera ko aho ukomeje kugenda ugira ibihe byiza. Hari n'undi wifuza ko twakoreraho icyegeranyo, wabitubwira muri commentaire. Ndagushimiye, ukomeze kugira ibihe byiza.